Medvedka Danica naj bi bila stara okoli 20 let, kar je za medvede visoka starost. Letos je imela dva mladička, ki bosta, kot menijo strokovnjaki, tudi brez mame, brez težav preživela zimo. Spomnimo, medvedko je presenetil gobar, ki se je po nesreči znašel v bližini njenih mladičev, ta ga je napadla in lažje poškodovala. Medvedka je branila svoje mladiče. Menim osebno kot strokovnjak, da ni bilo potrebe, da se jo odstrani iz tega naravnega okolja, pač pa je bilo treba spremljati situacijo, ker ni bila v principu agresivna in nevarna do ljudi. Če bi se približevala naseljem ali pa tam ogrožala ljudi, je to popolnoma drugače. Prebivalci više ležečih krajev danes z medvedom bolj ali manj uspešno sobivajo. Tako so nekateri čebelari polni domislic in jih odganjajo na precej zanimive načine. Medveda pred poslasticami, ki ga čakajo v čebelnjakih, ne ustavi prav nič. Čebelari so najprej postavili ograje, nato so okoli čebelnjakov speljali električne pastirje, sedaj pa jih odganjajo celo s pomočjo glasbe. Se io metto una radio, forse l'orso pensa che ci sia qualcuno in casa, che sia abitata. Capisce? Difatti, dopo che ho messo la radio, non ho più avuto danni. Poseben način za odganjanje medvedov je našla tudi mlada Etiopika, ki sredi Trentina zadnjih 16 let goji koze. Največ dela ima prav spomladi. Io dormo in macchina dove ci sono le capre, fuochi d'artificio e petardi ogni tanto per dare un messaggio all'orso: guarda, ci sono, non venire, e finora non ho avuto nessun tipo di danno, ecco. Sicer pa se je v vseh teh letih, odkar so medveda v provinci Trentino ponovno naselili, skotilo že okoli 80 mladičev v 40 leglih. Danica je bila predzadnji slovenski medved, ostal je le še samec Gašpar.